Oba pampom to say. Me pacho me who you. Oh, who ye pa? Me pacho I me who. Who did the say? Me pacho from me Mavis Edu. Mavis. Edu champoma. Edu champoma free hina baye. Me pacho me free. Brema UGC. Brema UGC. Oba pa wa kusam ne senya wo dia beda asem peni pass yen ko moa. Penny for me damasi. Yen kasa den. Penny for me damasi bebre. Me pacho makusam ne say. Mene a branch a friend Frank Mensa. E ware a oye me ho ade. A esa ekoye court aware. Na oware me no na me ye adwuma e wo hospital. E wo kronom kapra. Na sata me ware ye no. Na wone ne master ne ye adwuma. Eti a tray aware na chi no. Ana nyame ye adom ede ma ho odeni me mpa boni misika ebo a branche no bikunu a ye friend Frank Mensa e ma ne bie adwuma nyame ncha de eno ma ko so kama e ma yetimi eto asase de edikan enam so ma adwuma ni mususo e ko so ma abranche no yesati mi to ka a eye mikunu edin kwa na ode to so afi e de be ka Corolla private that's a private car ajo afi edidimwa ana oye se adwuma na me ye no pese me akoye obi adwuma because maboa ne yie eti adwuma na me ye no minyai adwuma na me ye no na onkoje store e wo kronom e ma me ko han jai hospital adwuma ne ye ai e ho na wo ye di adwuma hospital me pacho me nurse ni but omo de to dispensary okay eti e wa na me wo na ka se jai me pacho na utie no na uja adwuma no ai because no se maboa no pa enti se me obi adwuma na se akatwia no enye na emma se de esi ye ndie minya ma adwuma no in fact o ka kire me na edin but na wo se me di ani die ma no ana me ja adwuma no ana ye cost no eti na me ye madake e wo kronom new store bi e wo kronom return o ye kwaje store a me ye madake a me kom afe yo mo afe na aise sika no eno me ekoso ama mikunu eti na afe na mikunu o de sadle na wasesa afe o sorry a kohwibla mi sia no no ntisa kohwibla sesai dada kohwibla na me ka ho asem no ma asem enafosem ode no wadwo ekuo bi e wo UGC ekuo emema kuo bi e wo ekuo mo yedai mo like mo join ku a like ensano nyina wom e wo UGC ho afa nsuso na afa waye masem me koka me krunti ejina ka kire me se woni de ohwemi a me timi nwuma no o one day onwoda me pa choma wo baako na ohwemi a me timi enwu e ma no bio ada woni ne na me ne da na de no kasa asem no kire wo o si me timi de o ka kire se me timi enwu e ma no bio na te se ono no hwa na yemu ma efe dabi tie ma haye ukru se wuntumi nwuma no ai me kwa ne a wo baako wo baako ai ma asem na nyina na wo ye na me ka ho asem no na da yayi wa wo de me pa che nyima wo de ye o mu se o mu kasa asem kire e mo pressing de but ye nyima wo de woni ne na me ne da pa so ne da de setting yes o wo yes o ka kire me se de o ka kire me no se na se mu ma efe eti ontimi emma na se nsuo enka na ya ase eti se wo pede ma minya ne no wo mpe me de wa ware me sa me metena fie na se one ne nkrofo ne ma no yi a like ya ma sem like enti sa na o patre like omo chele a de nya ma sem de nya se wa ware me a me ya na yila me ofie enti do ba bia onye afi na kodru eboro so me kuro bromi obi an operation twice ma wo ba ko de ba me yeto aso a na ni twia se operation echi no me bubugu ho a na me tibi nanti a na me wia wo nani ma o ya we a na me togu so eti me bromi ebubo me yam
Oh man, me to boase. Emma e ko wi ase no. Operation otimi bo ode ne he na bobo yem. Ode ne nsa bobo me yam bromi. Ukuro ti we na ho oden. Be pa cha ono an ene o. Afa ko wi ase na akowie hospital 3 times me call unconscious. Although the tosu mienu the tosu mienu ya fra bra bi ya fra no Akufo-Addo okọ ya kan say okọ barrier oho na ochika ofra Akufo-Addo e ma ni fra e ba fie e be fa me ko ba bia na me ye adwuma e wo krono kwapra ho no e ma your friend say me ba fie the tosu miensa kura etwa mawo le say wo sa ma me abro me e ko unconscious Emma on what Ebro na ya na ma unconscious. Yes. Me to be nya hia onu aya we otutu so gu. Just auto hokaja. Onu mi se me sa wo BP. Empo awonim ana me nya BP no. Emma otame e de me call Jumu Hospital work a friend say Brema UGC. Asa hwa me sa that the same day. Enu akọ to bandage. Emma e de me to hospital ho. Ado pesu okun ana. Dada. Me kuru pa ma che o efie ho hospital was say e bi nsi biom na me mra fie me be fie me kuru ka kire me say wo de se o hu mfa eti wo de ko trafie me ba meto aduane aba nyame ni me dance ni that day me kunu koye o sa akoda o ba wa ma ja me ho obi wa yime free so akoda o ba yes me hu ya because the said the nane ma asem ni sisia no o ye ya akra de bi ba ba bia memete e ma oba ne be bon ho adeja e wa timatim nu side ai oba ne be ye den e be bon ho adeja e wo ho yes adenti ada na adwene nye yes say ene say wono wo se wo mi ni me say no ma me gina ha na no oden wo ba ne be bo adeja kire oba ne woro ne ho nyina yes wo be woro ne ho akire o sesai me pa cho oba e no me pacho na that day na ade ni incidents ni see no na me kunu birthday eti maame eto bible cry the man oto bible ma kunu say chem say me fa man no because enoma bi asesa won ho de enoma na asesa enoma asesa won say me sia no no ye nyina ye ya kristofo ye wari kristo mu na onye masem no onye nafosem afen so nsanom no onpesanom all the sudden wasesa eti me kra kire me say me fa de ne ma no na ono no ebeye enkwaje ama no so ofa me de say ye de ade ne ma no e ma awia no no say yenkwaje ani anam say obi a me no sister kasa o sister ejafo so a oye your friend say mekuma edi mata na me say menko eti omu kwae no na damfo eye ekuo na omotire o UGC no omu kwae no ana omu ye say omu de me ba kwae omu de kwae ma fre be me ya wo ama obae na ekoba anajo 3 am ono ba ne bae obae wanom sa ana wode akora bae eti wode akora ni bae kwansiri owura dem no apie eti wo pie na me say na watimi abafie sata wo say kwan me koya me hu ya wayi obeyi sika e wo fie e kura nsa de akora na ba pie ana me say na medi na chi akora ade kura sata mo koye me koye ne na taxi bi si ho ana me say de say de bi kunu abui e wo say me ko na me ko he because sika na kura no bia na nipa na buru e wo say wo ko na wo he wan hwa na driver ni no abu no yo me pacho enti ma oba no eba me ho eba fie ho say be ma no nyame nko amedia no no so right say owura me dem na the person ne be ma no ye bia obeye in fact na kasa ne ye de ma edom ebepie in fact na sata ma odisika no ko taxi ne ho no me ana o person ko he e car wode no be pacha ana odi America pie oba ne di America pie free card and was say wo mamini wache eni wunti na me bae o mu say ukunu menini pie satam number but wunti ana me bae me no ewo issue nti na me bae
and I'm say ade any my mini upa because ukunu no anya wonko an dia me wo right say wo dem a wo ne ukunu da no me so me wura hobi na me so me ne de e wo say me ne ukunu ye bia me ye na me de ukunu ye ma me no anya wonko an dia e ma me ka se na edom me ti me nka afi o ka kire me say oba ne ka kire ka say wo de mo hweme de meka se ukunu nye no obeya mobia aye no nwanwa meka se was me kura me kunu no me friend heada me friend dada o se he personally traka me nko me say obeka se me so daye na me kunu eja me ho atena kanum na wodi ga na chi na wode ne ko anso wa ye be call police station a ye nya issue anu afro ba no me se oba ne be dey was dey na mamu call police station ho me pacho me bay me ye ba no enya issue bi wo school ana ye de call police station ye call ye mani ba mo so na oba no wa fro ba no aba ho ye busan se ne dey ne oba no be ma na ntimi ankasa oba me se me mpese akra no obi wa kire obeti asemom aka kire se ono soso le dofo no nti wotimi mpamo no ukunu na kan me pacho ai oh Moro market just ifo those for o see won want me mpamo no e ma me mani mu kra de na oye eno no ntwa ye kwa yi a ye private car ye tum me te front na ne mpra ene nam fofo aho no asafa obi a minim no otra because me ferry ade eti ne mpra no de na onim no minim no no ka kire so be ware mienu ana wan kan kire me na ka o ka so be ware mienu aka beti ase oh me de quarter already minim say me nko ana mete ho eti say ne o mpa me dia say ne ebia na wo say o ka kire me na wo so oba no be woro no ho kire o adentia obon wo de jawa amansan atimatinu side madodo e ka kire say obi anhwe say obo ase me kunu ni na nkoda e ma sabio be ma hu suo nyinara e bon ho de jano se me ote me na be ma ne hu suo ayo ba no ho le ton nyina won se hwe no se straight dress se me ote me boa ye fretimatinu side se sie se asema me kan me boa fine when nyina call me bo babusiafo amane ye say de ekodo anode eti omumrem asofofo ba mu e ka asem ni nyina e ma ye siesie ma asundwem pokra sa bai e ma eja be kotra ho afi ko wi ase a me kunu sore ya o se ontimi enware biem alam si o mate eti oba abusiafie ana se wontimi nware biem dia ene se woni mamamre o se a wodi mamamre se me mesesa me no man free ni ho eti de ho bia no obeye nam si o dada ye jare ye jaware 1 year 2 months ni oja ma ware mpatade wan fama ye ko sisa court ye busuafo ne papa me ma se ya twino a ene ajapade be na mo me pacho nyame ye adom yetimi eto asase no senkenyi nyame mpa mi kunu ekọ asase ra ho ene ko ye kunu nu se asase no wai asase ni de enye pipa emi wo ho sesi e pipa no wai wo meme ho pipa no wo ho e na de bebiem afen so store ni so current ma me no wo se ma ye friend say ono so wafa store no emreko a hwe nkire ana store no so umma me gya ma adwuma na me yeye se de tiri se ono ade de ne pe abetwi store ni mu no manyinara a wan ka hwe ankire me wan sika no de to onyomagu be pacho ono ni sika no de to na kire me susu na me wo ho no enam se na me yare enkola aduane madaka mu ebi se me so bi dim sika che mu eti asase no na store no na de se store me ka se wadi ama rent me ne se mo wa asase mo wo store na de biem ana ka se me ka se ka no waton wan kan kire me wa mama mane wa ma kura no 1 cedi na store no so de ama hai wa formachi ni store for na koye 1 agje
akɔtɔn store no ni ami kasa ya ɔmo de store na ma rent wa ma uska ni wa ma me 1 cedi afi asase na ka ni sika no so wa ma me 1 cedi di aka ho ye asase no po da ne kura wo mni sɛ asase no ɛka ɛda so no ɛso kyɛn ɛyi yɛ ka ne sɛ asase ne boɔ na ukru time a onom sa no na o ma na aduane di kama ebi sɛ bɛma bi wo wan krokro na wade no begya wo me pacho me ma na aduane me hye ne kama bibia mu a ensa nom no kura me try sɛ me yɛ me best ama ensa no kura wagyae ne ma no so try best wagyae ma ne de na me kan ne me try me best by yes still no na emfa na ne ba no so hwɛ no kama me pacho woni ba bia school kura okɔ so ɔse me boa ɔmmɔ ne school din the class teacher ɔmmɔ din no nka school fees yɛgye ani teacher for ne madam ne naba saa deɛ no so otimi ya na sɛ kyerɛ sɛ wɔhwɛ no sɛ so pɛ sɛ yɛdɛ ne ma wo sɛ deɛ mepɛ sɛ moyɛ ne sɛ mepatwɔ deɛ di kan awareɛ no ɛwɔ sɛ ne kyerɛ ya because waduma si wakyɛ menyɛ basabasa matena so akyɛ ɔnkɔtwitwam afei nso so akora no hwɛm ɔnhwɛ ana akora no hwɛm nyina akyi masa abɔka agye bosia because up to now menyɛ adwuma wɔ mete fie ɔno so na ma wo gya adwuma no ɔno na ma me yɛ adwuma masa kɔbɔ besia na hwɛ akora no ama ɛka dam so no dada ɛnyɛ agorɔ afei store no so ɔmfa me kyɛ fama me eti ma me musa sɛ udi bɛma na chi egya adwuma no wanya nuhu bi ana me pacho bɛma na si gya adwuma wo gya yɛ wanya nuhu bi oh minya nuhu bi because say no me ko ba bi a me wo sesi a ma anya bone da me ko sesi a ba bi a me wo a ebe den mu gya wade adi sɛn me pacho 1 year 2 months ni 1 year 2 months me pacho no okay pani pa me mo akwa mpanyimfo atenase ei to bo ase wate abaje form atenase to bo ase ma pressure ma so to bo ase right ya ha ye nkomo na edam to udi de say udi de Frank Mensa okay usu unim no pa me ni de ti America sa Frank Mensa ote new site etimatim new site mami uni no e ba cho minim no odi e no oba me ne tena sɛ aware kwa so na ne de sisi me ne nti obiem adentina wade ne guye na de mami kan no yampa enchiri mu ne sɛ enyampa so a enchiri mu ne sɛ me hu na wo yɛ adwuma Wisdom Hospital pharmacy assistant na a month ye ma 3 million na fe du baby kwa yintua woka du a 3 months ni ntua woka da and I say, oh, insurance officers be I'm do be government nursing. Emma me to one among Sketua, me were your man now frame me. Say, almost me, say, me to one more manage Kugue and Kosiaga. And I said, this is the beauty fee. The brother, a bar say, one so the genuine on your own feeling. One so the same thing. It to one more could do baby and so on Kosiaga. And I say near Sadia, then shred the idea bravo way. And I was catch them say, when you go a fijasi, a herbalist, when they call you Maokoye and new month and a Juman Guyana Sabai. It will complain, sir, say a Juma. Nam say, okay, yes, we be whom ye bay. And I'm here, say, Sani, and Shane, be a drugstore cranny bit may be crana by her own costume, now holding to me. And as a pharmacy, and also the same thing. Eti we say be mother care. And I'm with mama now and I'm now here stone be. And also kwa French we bi wo ho. A price I buy and my holding to me. And I back from barrier. Friends care no so you 10 ho. And I been store bi wo ho. And I Obama we must 3. And I'm so be mitika care man I'm ko po besia. And I'm kutua store neka. And I'm starting my man for be munyuma because this store no so because farm my dance inti every fee and me call store no and I'm tua store neka timtua store neka we na start adwuma nkakra store no ma anye mu wan see the crowd wa ma me kwansi wo muda ma mu so ska bia wo muda
tugu so a wo ye wadwuma na me de me yare ye na me koda hospital me wadwuma na me call na me o me de me call hospital oba na sika bi ani me ho na me se ma me 300 cedis ye mfa ma me ye mfa nyi me oso woni sika okope busia o ma me ho ye fa nyu free hospital ho ai oso woni sika wa ma ho oso okope busia o ne ma me ho na me se okay me no obi nya case wadwuma eno so ko wie police station oba the same thing oso woni sika okope busia o ma me ho wo ye di adwuma yeah well done iron gate oso so na de ya wa ba route oso okope busia o ma me ho na me se mate enya hwe ena me kai ma na me madam fu bi be ma me sika ana edi me free honum na me ba fi me sika ma ho me no ko to asase to honum me to asase na me boss na ye adwuma na ma wo sika se fa to na me be fa anwe agu plot so ena ona na free by the time na asase so anwe na ready a mo de ba ena mbusa wo sika na so de sika na mama me o de ko ye yi ntino sika wo di aman so fan to 2000 oso de amane ma me na nim se ma asia je musika minti min kan kese ana me twema mu ye yi ni wie ti mu ye yi ni wie within month ana mbusa ase sika no we wo se sika no ma me nsa kan ya ko di sika no ma me enti me ni wunya problem ofie na ukọ ma me ho ana mba ma me ho na me no ma me ka na me se usuban bi si ya woda na di ntina si ya na me di sika ma woto ho a fa sika no ma me a wo se wo de ama ma me ndi ma me tie ma wo se me wo sika ma me da ben ayi na yakwa no mebra mu discover abuchira abase emfa nkwa yayi no na sika be na de maame so mfa sika be ama na mdim twaso anwe sika na nkodi wase ho akodi mase ho ne kodi maame na claim say sika no mfa ama na bet media in front of one no wakacha me so di sika na maame enti sika man ko busa na sika na so won maame ho a ka menim say sika na nkodi ni maame ho ena ekoda na me no nya problem na kodi sofu bi ho madwumam side ho na okoye na ase me ma ko fa wachi enti scan wo dia pata ho ana sofo no ka che wo say no anya the right way we pata ho kra be ma na so pata bi na o ya mpa so fa na chi me ka ba me fa cho me ne say ye da meto me fa na chi me adwuma me ye adwuma me ye ma adwuma me re fi me ho na me ja me phone to ze na me pia bonte say me ko adwuma me ba no apeke numbers me mfiri nkudu adwuma mu no no afrefre omo unim say me wedded wife there unim say me wedded wife there enti na mo sa afre me back wo fa wo phone no yi numbers afri me phone so oh enti wono an ko pe ne ntokwama no ho no afrefre enti me kwa gudu adwuma mu no na o ma afre me say obi afre me wo say ne Frank we yire no na sem no kan unim say me wedded wife there ti yesa na ha me obi okra na me ye na adwuma no Jeffrey nsem enti e ba no sa say o say wo dis kana pata no ho no and as often as the right way, be cry 2000 hours with your patahon, be a member sky beburosa, and I say be less than 25 kamano, for scanamano no one free no pim and fan patao, one first caramami, and MJH ready. It's you free store bar. Was it lady a call store, try a tardy pa. Now, what better more to me and son, I cried dear Baku, Miss Media Baku, so dear Baku. But the Miss Abe Cassil, no name still natty. Mr. Jimmy and Nafadi and Mammy was so windy. Me Fred ma me ba na wa ye aduane na wa ye stew be de me sa to stew ma na bidie gugu stew yi mu ususu se de na ode agum se ne eduro na ode agu aduane nim na bidie gugu stew nim na ma busa no me se na nyaado stew a wa ya mo de e de na bidie be 6 edede daade mu wo se an me de ko bi tu gem na me de to yinimu na ayo on ma me yam ye no e na anya na me se na ko bi ni mum de tima yam bet bidie de tima anyam ana me kyekere na me de to ho be ko adwuma be ba obi a wose mi o pese mi gya nsa no 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 wato Guinness abesi mi ho e kwan be na kyerɛ sɛ o pese mi gya nsa no no wato Guinness abesi mi ho etimi wo evidence be bre ho no ma kyerɛ sɛ o free mi nkyɛn a separation ba ya call ma me nkyɛn be 1 month no na me bie wo drop na me yiye me hu motomoto a gugugugu ne mam ne oye bi a let's say we aduan na wasagum kakra ma mi sa moto no wo de mo agyansa nom ana wo di jama pe ana wo di bekun se wo di ma meja ansa nom a me na wo ri ade ne ma me e de na eso wo ye ebi a makoba bi ebi a se ni se nti ensa nom na wo nom no ye pese me di wi eye bibi ma ma ojai wa ma me bi assurance bi a
busa so a na otomrade me no nya asem wo fi a all of a sudden se bia ye no baba bi wo fi a ye baba ye na wa from maame na ogina so no wo tie de me no wo kan wo fie na me ka share say e say wo ye complaints too much wo complaints ni ya adoso entini say wo complain ni sa na esi a be kakra hwan bi mu na be complain ya kire no me ka no wa kan basa wotimi kan semfo kire me di matem e wo fie atem de die biti sesen what me ya condemn oso ya die me ya condemn de say de bowura na me bisa na say so wan hwe na no kasa yi a be kakra me mboa ne biem where do use ma me ne say se me omoa bi a me fa nko boa ma me ne papa o mo na mo da fom o akurase oh o mo na mo da fom o akurase na me o ma me no papa wo fan o mo wo fen so abofo eno o se wo moa bi a wan hwe wan se wan no kasa me omoa bi a me ka se me ma me ne papa na da akurase wo fom o da fom o akurase me omoa bi a me fa nko boa o panidia na odi gina so a odi ja mame awade e mom de minya no wono na so waja me why because me kwa adwuma beba bia no se misunderstand bi ba fi na se me ba na oni ho a na ma frɛ no wo wɛn o se me wo ma me ho ana papa na makɔ na ma me wo me kɔ no wo ho na me hu so ho na me kwa adwuma atoa so saa 3 times third time no na me ne mabusuafo kɔ na ekubiza se na die na ɛkɔ so a very lucky na no wo fa ba oka kyerɛ me sɛ aware ndi won ware bi ma wone no wo fa tu agina e ka sɛ aware ndi metwim ni batene pekura na aware ndi ware ya no won ware bi ɛhɔ no yi me ring maame sɛ won ware bi ɛna me so me de me ring ba fi ɛna wo hyɛ time je sɛ wo no oba na de ring ne ma wo na de maame oba pa ya pa sɛ ma kunu kan wo yi ring ne ma no be pacho me ne sɛ wo yi ring ne ma no amamre na like me ne sɛ ukru se wo yi ring ne ma no wo yi ma no wo se wo yi ring ne ma no tie me ye pa da me pacho wo se wo yi ring ne ma no mo di ko fie wo yi ring ne de ne ma no satam no wo se waja me ne sɛ da wo yi ring ne de ma no me pacho me yi ma no okay to asopani pacho eti ese wo ba no ring no no ayi ama wo kɔ ya mame na wo yi ma wa che no kɔ na busuafo ɛhɔ de ma nko bi ko me ne me onka me papa ɛna ɛkɔ hɔ a wo yi maame ti ye ne maame ne na busuafo ntena ase na wo yi ring ne maame ɛwɔ me papa anim ɛwɔ ne maame so anim ɛne na busuafo anim eti so far no de ring ne de oyi ma de ana che se kwa bi kai du mu ade ahye no se wonam abonten a ɛyɛ wo de ano ɛno de asa bedi hɔ na me ba bi a menti ase ne se wo ka moto uyi free wardrobe nim saa moto no ekwa bi so me busao se ema wagya nsa nom anase wugya ma pɛ anase na moto no baba bekun uyi ye na moto no te sei black and good kunkum ade say bi a herbalist for dro bi a moton kunku bi na oil bi oil too na saa kunku no so moto no gum na say we say na full but aka half Obapa asema wukuru kan motoi oyi firi wardrobe no eyampa ne wo wardrobe no mu yedai me pacho de oka no enye ne kre lensa no mu na oka no onua dako esore ka kyerem se moto no nye no kre moto na oka no miminim adokro na me kwaji na bidie no anegu abomu no soso de moto na sem na oka ne nsa no mia me kwaji edro mimi ka kyerem ne se me manya obi ai fe na kufu ado ne papa na kwaji me bo me bo da me pacho me ba me pacho me ba yetiopa e kwaji ai friend say edro for ensano for sake me bona kunta mane na kunta oye konti hina ai adum konti hina me bona mane ana o se asempa yemwa me papa de ka kire me se ensa bia me mfa ma no na o mfa ne yema nyese de adai di kan be de nsa no edro no egu nsa no ma no me pacho me di edro no egu nsa mu ma no ade akye no pa wono asori bia fridge mu ebe yi nsa no wode ahyehye mu no etuguye na otimu se ade no koso second one ono na hwie nsa no egu class mu enum ye wo manim na me bane wo ho wana akogye do no ma no me oya we be ka kire se makogye dro me toto haban me toto odwom ejaso na ma twi eti tuntum
me de begun se no oyawe ono so yawe pani asema oyiri kan na konta amane so okwaje aduro se faja ansanom no eno ya ampa asema o kan kura biani wo nkwaje aduro e ma o se faja ansanom da de ka okwaje aduro ma me se nka menya ansanom a ka me tu better malt no so a me hu se sil nat no ka me nka so wonyenum ba ka me nim se aduro a ka me ja ansanom ka me ja no ojae be oba better malt no a wukuru kan no die na ne wom better malt no ono no kira me se aduro no hihye wo me se yensa ana odi begum malt no me ana me toy ana me dem aduro ni gum na emiensa ema oya we se mimi yes ade no but what ya se ma ade chi wo koyi nsa ema me friend na makuma ema me ka se sisa e banti emfa mpaibo entati mame babia asem no babia eya ye hunu se se ka se moto a fine ebetumi aye poison tiemiye dada tiemiye pa enye ne kre so evidence a me pa to me tanya me anim moto me bawo ukru se moto eduru baabi no ose oil eduru baabi wose bidie a ye de atwi ayi koto enyado abomu mame enti de ukru ka se wo yifiri wodrop no bibi no kura sem bi anim me pa to ne kura sem bi anim because eduru no na me ka no oya we me di x-ray no ana aduane na asem na wo ka no your friend say me ya mpesie eni abomu a yatwie ana me toto momone momone ana me toto na light esum wo ho eti me ye no ana bi die ko friends ija samani bi ana me twie because na esum aba me costo ansa na mabafie abaye aduane ti na esum ho eti we na say na me e de na ewo abomu na so dada black na so me de momone twie aduane nu abomu ni enti me di momone twie wo de your pass me boa wo de yi nukre no nyame ne ye dance ni me kru yi kase no momone ne kase egu ateburu so esa yi bidie na so ene bidie abefra me sorry oba na me ne me ba na didi o o ka kire me se wadi aduane bi o ka kire me se me ba na me di aduane no susuampa me ba no o ma akran se woni wa men o sa akran ma ni di aduane no e di abomu ni ye eti se nka abofra no anka bia anka ye poison se de wo sika na anka abofra no nka bedi ka ye den ewu ye kan sa no ka kire me se Mavis o ka kire me se nhu ye me wo gidie bi se ukunu onya adwenbone kakra ma pa because o ka kire me se de obeyja me no de obeyja me na me sesa me nuoma enye ho na me ka hwe ana obetire adwenbone to the stand say sa nuoma na ohu firi wodrop na wona e ka no na adwe kire ne se bia opese wo je ne bone ana no because me sia no me kunu no onim sanom obia ebedi madanse o mantam ho UGC baby oya adwuma baby atimatini sa baby otero se me ni me kunu e bae e betena ho no ne ye Christopher enyina ye kwa sori kra ye kubom apart from say ukwaje aduro bi ma onu ahu se wakwaje aduro se anya no kure no wankasa waye waadwene se wobekwa akwaje aduro ma na jansa no mpanyana ana na me kire wo se onu aka chem se di setu enugwase a meguni emu abai ana me se me kura madwene ho me bona mane ansa na me tu sa na mo no haban me totun afia me ne afia na tifie atimati me tutu nyina no ho me twi me di gu ade ma wa hu se changes aba okay panipa frank yi ekwa bi so no ejapade a wo yire se mo wo no eyampa ejapade asema a wo kan milimise me ne wo asase ena me sa akwaje store ma no ka no ho asema a wo kan me ne ni ka bia men talk bia men cra particulars evidence bia che se me ne wo ka men talk bia ya asase na me ne wo be ware no atoka na ware no na atoye yo na men talk so da men talk na store no munyoma no so uyifa he store no munyema no separation ba ya of farm asase people de koye na me man papa busa na several times o say ni ho 3 times 4th time no ka say ade ne wo no ho enti me ma me say wa fa asase ne dia enipa mienu ko cha ade mienu dia onya abutre ke ye sen ke ja ware twitwa bibia mu wi ansa na ye hu say ye separate ne ma no
wanti ase ozo mfa ma me ne mfa ma me china ena me lucky store no na me ka che ne se sa na tie dia wa fa asase ne dia me so store no me ko bo busia na beje store no ma no mo nsi wo bi ma report to ma police mo nsi wo bi mo mfa asase no e ma ne ye se wate me friend papa de tu nanim they say store no mu nwa no way store no mu ne ma no ene ma no wate ano kra nke ni 1 month ka ne ma na expire ene ma ko fa ye within madaka enkula aduane ka se o fa de wo time no wa anim ene ma no de ma yi atu agu ene ma na sei ma yi atu agu ekwa bi so no oyiri wabu na ma na fenti pen ebro no ho asema wo ka no wona me kuntokwa na ye wo bed so ye da bed so e ma no hwi masum o se wo hwi masum o bed so Saturday. Say what me ka asem na Mr. Understanding. Dia asem na Mr. Understanding bae. O ka say memwa no. Each and every day bia o ka say memwa no na me so wonya abotre. Ti wo ko pija ka ba say wonya abotra no na kuma ahwiri. O yiri bo wani so. Bo mani so. Etimi me pa. E ma me so me de ma betwe sei e wo no. Ebo. O de wo no. O bo mani so. O de wo ne fine. Me de wo no e kan nsa sei nti ade chi e na wo se ne nsa ye ne ya. Mama na de na ukunu bo na ni so. Me pacho me mon na ni so. Me pacho e bro obu me am fenti ni nyina ma mon na ni so. Wa bo na ni so pen. Me pacho me janya me anim eka me bo na ni so ma bo na ni so baako. De ti ama e wo mpa ne so. Me pacho de ama me ko bo ni so ewo baako ne say me pacho me bo bi ntwa ntro no kra na meka. Oba ne ba ha obebo adija no. Aw watena ojam ho koye na akire wo bae no obeda mpa no so me ba che obeda mpa no so adwedwene ho ti se de hwinsiye eti obae no me eye na me bo no se eti anu gwase wo gumi wo atimati new site eye ana wo feel comfortable ti se de bibia nsiye enu na ma me bo no na ebro na wo nyina wo hu obi a ya bo be ma ni su mpempelifo na wo twa ahye 3 times enya no kre me asabru kodru mabusiafo nim ya ka chansa de ntina obo yila o se adai me bo na na ye de enya bia no me de me yile me bo ne na se ofenti a enya bia busiafo no ele etua bel ma ema no wa ma police fo a chene pen me pacho me kunu me ma police fo nche ne da never apart from so obu mi nyina achi no a am fenti no me ma police for one chain da me mo ni dua dampo de oye me nyina po oba onu no bom dua me sofo ene papa oji aware fun so ka kire me say so odani dua li wia oni me enwale biom me sisa me nuomo yes on enam no so e ma me hu sofo maami ne sofo maami bi friends sofo maami abi oya madake enam so no onu me ekototo sa madake nuoma no eti we are now complaining etre no ana ofre me dako no say e no mati sanam so obi a me kunba se me so tv a no adum no me so light a no adum no akra no hove mic kra no gise me so me phone watch and light and san akra na timi aye homework I say me tete ana oba wote ye say adentina me minister of mama e kasa and in fact of fresh of mama no e warning no etu o warning wo di matema na dwuna no o de fast bodwa no e to ma se ho nyinara sabio what can I say me I say bu amiti me en kan straight sir na no den pa oba dada woni ne eda na o sa eye ana wo bo me dwa eti ade achi me hyene no wo se enye ne kra e ma dwa bo no se mani anya dian ko onnane e ma dwa bo se nka obi a wo bo dwa no nka wo se nka no kra ne boka ya na wone wo yesa ya na wanum sane bia na me ba cho se ya na wone wo yesa ya na watwa bi mpacho emudi na woka wone o bodua no odidi watam se de wo se wode wase didi watam no wanum sa dada na leader ho bikuna no ya yie okacha se me ma me mobra sika ya 20 million woka ho asemu sa sika no ekopie me sofo a o hira ware se kopie ne sofo pani so se abrantie o yile unum se o yele fine me wani me hunu usi abaywe na wadwuma wabie o se da bi
okay what o se da bi watimi ato asase ono me ekoso o se an o se wonim se mishira ware so na anya oba bia na yefa na chi eye bone ko nene oba na wone no e wo ne nkojai bra na bepata oyele afa ejina so no watimi atete oyele abro no ama anamso ma ni nyinse asai ama ukoruru ma wudiem ejawa uya oyele fam den na me sofo pani a ohira wale wo na e fe sofo kofi e wo ho na o se sa de a bra bepata me hye me kunu anim ekopata me nyonko ba oba ye ne mpena ekopata no ema emunsi ye nyina wo ye ma no ehye oba na nimonyam eso na me ye adwuma no eduru be 4 months 3 months obi o ye adwuma wo Wisdom Hospital bia ni madanse na me ho kire me ana me yi sika no ma mfa ne se bia me kunu siko no di sika ma me because no wo trust me o di sika ma me se me mfa nto ana me yi sika nse ene wotimi aye asa o pata no kwa asa the phone iPhone o se 70 million asa de betwa me ni so o fie e kire me se what okay ya branu ti no asemwe ye de be free gym ye betu aseda bema Frank wotewo say de nsema na yire na ka no say ye ne sere kakra ye ne sere kakra ye betu aseda na sababi a ekeka ko no ya say geto omra